Awuzonke ihlobo zami linjalo zinalo zonke lokuzathi isikhathi kabranga ezachisa sibandawo lesihlanu nje khamba lofana ke okoda uduna ubongise obathaza abantu bonke bakudakamela bathi ke hayi ijakela emhlophe sakholisana lo kakhulu bafisa ukuthi bamnike le ntombi ubongana ubongise lo esilaya lapha sihamba labangani bethu be-CNC lanto page lawo uthi CNC live session uyangena ngapha ke ukubona ukuthi kwenzakalani nangu indaba moyo umqalisi siziba namhlanje ndaba unjani siyakubikelela ndaba wena ke ungaphi komhlaba kwakhanya ukuthi ke ungaphi mfowethu komhlaba kungaselani undaba yena ke ufana kanje uthi ke msakazi ngikhumbula ke umnyaka ka-2003 lapho ke bengilonkosikazi wami lapha endaweni othiwa kuse Pietermaritzburg kungaphi lapha Pietermaritzburg KwaZulu Natal lo muntu bengimthethe eumzulu impela hlele ekhaya kukuhle endithanda silabantwana ababili mzazi lo mama ngazi bamenzani ke wavuka ke eshonile inkinga ukuthi ngavuka ke ekuseni mina ngangena ke emsebenzini ngazi ngabuya ke sengithola sengizothathwa ngamapolisa ukuthi ke unkosikazi usefile endlini washona kanjalo ke lo mama into angazi ukuthi ke kwenzakalani abafuna ukungitshela kodwa ukhanya ngani ke umhlobo wabo wakibo labazama ukuthwala ngayo yikho nje ke bambulala balwisana lami bathi mina ngiyazi into engezileyo mina ngifuna ukuthi ke ngithwale ngayo lo muntu okwamanje ngazi ngabaleka le-South Africa ngiseZimbabwe abantu bami sebekhulile khona le sebendile kodwa into leyo ngeke ngapha ngayikhohlwa ngadabuka kakhulu ke mfaka Sibanda kwaba kubi kakhulu ke ngoba ke ngasila befuna ungibulala befuna ungifaka echara kuthiwa ngiyathakatha umuntu wase-Mozambique bathi ngiwe-Mozambique mina ngiwe-Zimbabwe ndakathesi ke angiwazi ukuthi ngenze njani ngoba ke ngiyesaba lokuyafika khona leke eGoli ukhethile ke ingoma zabanenganyana ke ndaba moyo ondaba ngubani umaphenduka abakomoyo ngabo umaphenduka lawe ebhala ke eyakho ke ibuye ngithilo ke ukuthi nxa kukhona ofunayo lapha ke thina singapha siyavele sifake ke lezi ngoma zakho sibone ukuthi ke engiphetheyo ingoma yakho ikhethileyo ukhethilezi abaningi hayi ngizakutshela ke splash uma siganda bakhethileyo ngana mlabe angibazi kodwa kuyivon chaka khona uthi let him go to his children. Where
Sento Petco ngasela e-UK sizosincedisa support kakhulu siyabonga kakhulu lana balaleli lonke ngitshale-ke undaba moyo lingoma mana-ke mbale-ke kodwa memory. I think I saw a memory. I can feel a memory. Lami zenzeke bama-church, I can feel a memory. Ngimphendle lapha mbona i-email yakhe zayibona memory 2 hawu ngaze ngawuthola umemory 2 othi-ke msakazi othandekayo mina kimi vele ngikhaya kuseChitungwiza eHarare saba komoyo kodwa thina kwethu sawoZaranyika haha ngihambe kobla ngile 20 years ngisesengiyintombazana enhle kodwa ngiyafunda-ke ePolytech ngiyafunda ngale-ke hotel school ngifikile koBulawayo kwathi-ke ngenye day wasengibona ngumfana wayesenze i-apprentice lapho wangikhombisayo-ke umfana wakosibala abe kuthiwa-ke ibizo lakhe u-Admo Sibanda lo bhuti-ke sathandana kakhulu ngamtshela ukuthi mina angizake ngenze lutho-ke empilweni yami wangitshela ukuthi yena ufuna ukungithatha lo bhuti sahlala lokho ngisala ngoba ngangavunyelwa isiko lami ukuthi ngilale ndoda engangithatha ngamtshela ukuthi kumele-ke ayingivelele ubuye-ke abangani bakhe sithi-ke wena uyakwazi ukuthi-ke amashona ahlupha engafa lapha uza kuhlupha ndoda so ngamtshela ukuthi mina nxa ufuna ulala lami asihambe uyobona-ke u-anti wala-ke u-Admo ukuthi yabona u-anti saqhubeka njalo sasibambana senze yonke into kodwa ngisala ukuthi-ke angenze lutho kodwa wathi-ke ngiday u-Admo wabuya wandithatha safika-ke entumbane sithi uya koMarimakhe ngafika ngaphiwa-ke idrinki kodwa kuzwela idrinki othiwa ibhakade breeze othiwa yi-orange bandinathisa khonapho I think bangipayika ngase ngicina simbe sengidanga ngoba ngaze sengidizi. Then that guy forced himself on me and I only realized in the morning so ngolile ngubo yonke into. And then I went straight emapholiseni eNtumbane ngabatshela ukuthi ngiphile babotshwa sahamba ke Third Gold after a trial waba acquitted. Then ke abazali bami bangithethisa kakhulu lakathesi ke umama zangaphinda angithatha kodwa sengayenda chisa yikho ngasoze ngikhohle isihluka seziswa ngobhuda kwaSibanda o-Admo ngicela ke echela ke ingoma no intombazana ungafuni into leyo ngeke uhambe uyokubongane usiya khona ngani uthi uyagwetshisa bobongane abakwenza izimanga usala ke legwayi uthi uzogwetshisa kuphela bakubamba abafana aya nasi ingoma evela ku Soul Brothers siyadudula.
brothers ingoma kethi siyayidudula sokuseduze lapho esiyakhona ke masololo umdavu lapha hamba lo Moses engwenya bese ithale ke umlaleli wethu igama lakhe nguMemory Dube, from Memory Dube to Thamsanqa Mpofu eyothamba unjani name sounds familiar I hope asomzukulu wami uthi kunjani abokhona ngalesikhathi ke wena khona apho ke mfowethu uthama uthi mfowethu ngicela ungihleli wenzakala inkeme indaba ngomnyaka ka-2015 sengikhulile ngibuye ngivela ke eGoli njalo ngoba into zami bezingahambi kahle bengihlezi ngibotshwa nemsebenzini kungabi kahle asengilayela ukuthi ke kulabantu abakazuke lapha enkaya ngalibhekisa khona ngafika khona le nesigwe lapha ngathola khona umunye ubaba wayesithi ke uyabona ubaba lo ngakhulanga kakhulu ngabona emncane kulami mina umuntu ole-45 ngabona ubaba lo kuma-30 something walo ngasengitshela ukuthi ke uzangigezisa engangigezi evening yakhona kuyamele siyedinga inja wadinga inja wathi cela ke imali engange 500 rands ukuthi ke ayithatha inja azayitshontsha kwenye indlu ngangazisa ukuthi utshona ukuthi inja uyayifuna leyo wathi inja leyo ufuna inja engane ngumgagla ezakhala lokhano lokuthi yalama hayi wabuya la esongana umnyamana ngibongazi ukuthi ayithethe ngaphi wasengitshela ukuthi kumele nginatheke ke izihlahla ozenza ukuthi ke kuphakamise induku yakho nganatha ngahlala 2 hours yaphakama induku ngezwe ukuthi kubuhlungu wasengitshela ukuthi kumele ke ngifake ke so kumele ngilale inja hey ngazama kuthelela kunjalo wamfosa ukuthi ngibambe wayibamba yena umlomo wathi ngiyenze kuyo ngenza ke leyo nje ke msakazi ngenze nje lapho ngabo 12 wana usuku inja le yangigage hey ngathi inyanga lesi ngangigagela nje wanuka wantshela ukuthi mina ngingagezi ngihlala nginjalo uthatha okunjalo kuyana ke wazi ukuthi okulahlela ngasala nginjalo ke nginekaka ngasephambilini hayi sakaze ekuseni ngivuma abadababusa ku-5 siyangigeza ke esibayeni wangigeza ke esibayeni wathi kumele ngigqoke ngingafulatheli ngibuyele emuva ngamnika ke 5,000 rands le ayithathile ngagada abuyela wathi into zami zonke ziyatshintsha tshisa akulanto yatshintshayo mfowethu ngiyaduleka lo baba ngiyamdinga angazi ubaba lokho kuthiwa nguncube bamazi abantu benesigwe inyanga yini leyo afuna hayi wakithi hayi abantu bankulunkulu bangadubela they can do anything ya umuntu azenja ngazi ukuthi uyakwazi le nje kuyabanjwa ngomnyaka 2015 baba akukhangele ke inja yakho hayi hayi Thamsanqa one hello
Benota, tonight I'm gonna hold you till you cry, baby. Which one's Albany? Hey, yeah. Masana sikhumbuzo sohlelo ngisakhumbula sikhona apha ke siyaningi YouTube channel le lekhohlala bemthatha lomaphathi ukuthi sikhona siyakwenzela into yakho ezimfeni yonke indawo siyahamba labantu abavele befuna ukuthi benze naleyana bathi iphone bedroom isenzi siyafilma phela silahlona siyabaza ukuchale yonke into leyana khona ba sesikhona ubona very is very good at that filma anything emhlabeni sikuthe nje ke nxa uchadisa lawo lokuzini nxa uchadisa lawo yenza into enjalo sivele ke kusaliwe nyoni kunjani saliwe nyoni ngiyakubingelela wena ungabusaliwe sibona ukuthi uzathi usaliwe uthi ke ngiyakubingelela thisa ngapha ke ngase South Africa eSouth Africa lapha ngizamile impilo yabanzima kakhulu ke ngagcina ke sengena ke elinye ibandla amsho uyalazi ibandla lakho laduma kakhulu lapho kwakufele khona umuntu kwathiwa uvusiwe ngingene lapha ngasenhlanga lobhudi waseCongo ubhudi wakhona esithi yena uNixon ubhudi lo ke thisa ufuna ukutshela amanga ke uNixon waqala ke izigigaba zakhe esala lokuthi nangazi abakibo kodwa abakithi bazi sihlale lo Nixon sinjalo ke hayi yena ke umuntu wakhona ebengangiphathi njengomfazi impela wagcina sithi yena nxa ngifuna ukuthi ngithathe lo umuntu engikhuluma ngwesonto wathi nxa efuna ukuthi yena angishade from being a junior pastor kodwa ukuthi angishade lo musisi angivume ukuthi ke bangilale lo mngane wakhe lami ngokufuna ukuthi ube njalo ngibelieve ukuthi ke uNkulunkulu ebekudalile lokho hayi ngavuma ngangena ke emacansini laye bebabili ngalelo langa ke angazi vele babe na 10 bangangithola bengenza sade yonke ngesonto ngihambe echurch ngambuza ukuthi phela so right kwenzakalani ngami ngoba ngibona iviki siyaphela ngoba wayethe ngakwenza lokho Monday sihamba kubaba umprofeti angintroduce intombi yakhe wazithulela what is lo muntu next thing 1 month later wabuye introduce inkazana yakibo esithi yena nguye ke unkosikazi then ngahle ngavuka ke ulaka ngase ngiba ngumsindo echurch wanthatha ubaba umprofeti wambuza ukwenzakalani ngamtshela sonke story uNixon wabaleka kanjalo
I felt cheap ngoba bonke abethethu babewazi ngasetshenziswa ke ngibuhlungu ngeke ngikhohle ke umnyana lona ka2017 chisa inhliziyo yami buhlungu amagama up to today udlala ngamadoda ngihlalele ke goli ngicela undikele ke indoda wena ngicela ngudikele indoda asazi ngibe singadinga uJoe we've got uJoe lapha lo muntu othiwa nguJoe singakunika uJoe uJoe ukhona ucela ngomazi kamajayivana uthi into yakususa ekhaya osegoli ukudinga imali ngila ke imali ngifuna imali na umachini ingoma esitshalo saliwe nyone ingoma ethi ngifuna imali You
bengenze Tigangabi Choizinyembezi Alala maji ngoma sithi ke lezi lamali bengisayikholisa ingoma kubona ukuthi hayi time up mathili ingoma siyitshale ke mlaleli tata ngisaliwe ukhona ngale kwele Mzansi Africa siya ku John Thodlana okwamanje sike ku John Thodlana ungabe John uJohn uhlelo ngiyalithanda kakhulu ngalithanda kudala lokho ngiluthanda namhlanje kanti waye bengalithenga ama radio benzeli abantu bakhulise obunandi obungaka mina uJohn Thodlana ngumuntu ke abakithi ba original dabuka ke eMozambique kodwa kwamanje ke ngakhulela koBulawayo kwamanje sengise South Africa ngibuyelile ke ngobantu bonke bekhuluma ukuthi kule mithi eMozambique eminingi imithi leke ingangisiza ukubana impilo yami itshintshe ngisebenza eSouth Africa ngisebenza ukuthela ke ipetrol egaragini la xa xa usenza dlula khona phana ubuye ngithiza nguthelele duzane le tollgate liyana qha ikwenzela khona ngihambile ke eMozambique umnyaka ka-2023 ngisiyazama hayi ngalayelwa silapho labogogo laba lenyanga zikhona ngithe ngifika khona bangitshela ukubana ke impilo yami yasitshintshe kodwa ke kuyikubana ke ngazi ukuthi lokho abazanika khona ngilakho ukuthi ngilaso isibindi ngoba kuzachitheka igazi kodwa ngathola ndawo lemithi eqinile nami ngagcina ngifile wantshela ke gogo wangikhona wathi ke ngizakholisa ke ukubusa for 10 years ngihlezi kuhle ngizaba imillionaire kodwa amadlozi akithi nxa ivumelana nami ngizaphila nxa ngavumelani nami kuzenza ukuthi ngicine ngofileyo ngahle ngasuka ngavalelisa thisa ngingafuni ukufa uthe khona apha ke ugogo sendlini ke kwathutsha ke inyoka lapho ke ngazichamela ke thisa mfutshela manga inyoka yabuya ngasuka wathi ngayithuki ngihlale phansi yabuya ke ihamba ngomduli inkalakade inyoka yafika yangena khona phela sikhona yangale yahlalela yadlalela khona phana inyoka yangikhona angonjana ngangisithi ngiyaphupha kulokuthakathi kithi angibuyeli futhi ngamtshela ke malume ukuthi angisabuyeli ngoba ngihlale nginje ndangasibanda yimi uJohn Thodlana ngaphuma ekufeni ngibona ngane ngokuyiplan ufuna ungibulala abantu kodwa ke angisafanga ngoba into engayibonayo babebizela nyola tibuye izongena ke egumeni labe ngikhona khona maybe wathi ngidle yiko ngicabanga ukuthi maybe izangidla leyo nyoka kodwa ke umuntu wakona ule mali kwawukhanya kule mali ezisebeka ama-thousands ama-rands ama-US dollar yonke imali yazi emhlabeni ikhona kogogolwana ke
Moronogo. Hey. Abantu bafuna ukunotha abantu takhona uthi banotha khona uthi lapho kwakulama 4x4 ayibuya mhla iphuma kwakugcwele uyalandisa nje indaba uthi into ayibona abantu abanye babhoke eduze belanda lo gogo ngabantu ke abaseZimbabwe abaningi hayi not ifunekile madoda manje njena kuthiwa ke njena ukuthi wena uthi uzanotha 10 years amadlozi akho engavuma uzaphila kodwa ngayala la uzagcina ubalandela songofileyo hey aya maqala mfowethu lala ubuthongo behle uzilalele ekhaya ungela umuntu obona ukuthi uzayenzana kulokuthi ulale ubheda kangaka uthanda ke DJ Maphorisa ngitholile ingoma ethi amablessa nansi uyazi ukuthanda umuntu uvele ugcwale ngaye uvele ubona i-straight uvele ubona umshado ngisho uma wengane impilo yakho yonke iphelele wena umunaye kanti yena ufuna ukuhamba ufuna ukubona abanye mina ngisazi ngithini akuphile ngaphandle kwakho nawe yazi isithandwa sami kokuthe wazangithanda ucela ngimyeke uhambile my baby uhambile my baby uhambile my place uhambile my place and don't be mine, don't be mine. And don't be mine, don't be mine. But I will get down who she who love you, I'm a blessed, I'm a blessed. Badatu mundua, badatu stana zamwa Nomunga amuzan kumbula Ulavi wamu, amelama blezo, ihambile intombi kamjida ayulova usho in front of phambi kwabantu what it's over mnangalutho mina maningithathela yena nithi ngenze njani maningithathela yena nithi ngithande bani uthi DJ Maphorisa hamba lomlindo ingoma sethiwe intombi yami emnandi amablessa yes uhlelo lwakho ke wena ke ngibukeli ngesikhathi siyabonga kakhulu asibeke incwadi zenu zibuye isixolele abanye babhala incwadi ezindawo izitori zihambelana bona zama uzibhala hayi ncika kakhulu lokho sofunda lezi uhlelo everyday ukuthi ngiziphungule kunzima babethu Samdlovu kunjani Sam Osamu uthi ke mina ngisuka eLubeve kwabalanda koBulawayo lapho engikhulele khona ngafunda ke eTownsend High ngaqeda ke le form 6 yami khona kwabanzima ngambe iZ lapho wasoka unfortunately umnyaka oqala
ngasuka ngathi ngazithwala ngaba i-drop out ye-uni ngadabula kakhulu abazali bami-ke ubaba wafa engangikhulumisi ngasuka ngasembona ukuthi impilo inzima ngalibhekisa e-South Africa ubaba rabelele khona nje bengithanda ukuthi angixolele kodwa ngithemba ukuthi into zonke ziyaphusha zihambe kahle empilweni yami ngithe sengingapha-ke e-South Africa ngihlane lo bhuti ompeti yes thandana lalo ubhuti wompeti ukwesikhathi ngaze ngicase ngisathamike isipeti kwenzakala-ke imisteki ngomnyaka ka-2024 last year 2024 kwenzakala imisteki enkulu ithisa lo muntu-ke labangani bethu kwenzakala ukuthi-ke ngicine sengilomhawu ngoba-ke indoda yakhe kukhona engisebenzisela khona angithi amkhala ngizwe-ke ngisiba lama-feelings angingawazi ukuthi avela ngaphi ngizame kulahlisa ngezenjalo kwenilanga gcina-ke ngumlanda kule party ngafika ngamdumela ngamkhisa lo bhuti-ke ngavela ngimekele ngimthiye eduze ngambona kuphela ukuthi umgijimele so ukuthi ngabona ngisebenzisela-ke umuthi ngagcina-ke sengilale laye ubhuti lo wathatha-ke i-video camera wafilima silalene of which yagcina hamba viral yafika-ke endodeni yami umuntu ofuna ukumbulala ngibalekile ngaphaphatheka okwamanje mbhala ngiseSoweto lo mama swashona angazi umbe local phambasa phambasa ubaba kumbe kwini ngiyadweka-ke chisa so ngandibele le ndlela after umntwana uqala ndabanye abantwana abangu-3 bonke different fathers ngiyaxolisa ngobuchapha bami imusamdlovu ngithi baba lapho lele khona ngixolela ungizwe ngoba nxa ngihamba kuthiwa ubaba ungiflathele ngihambe ebantwini ezinyangeni abantu ubaba ungiflathele manje ngithi umama-ke wayengafika ngitshela ubaba ukuthi ngiyazama kodwa into zinzima angikwazi kodwa ngilasagweba kodwa sometimes ngiyahawukela umuntu oyindoda ngize ngikhanuka ngamkhangela nje ngihawukeke baningi bahawukela la ku-Facebook lapha ngifisa ukuthi ngiyangilala labo kambe ngadluliswa yini ntakasibanda kuyitshisa ngadluliswa yini mfowethu nxa wazi lo muntu ongavela vimbe le nto ngike ngingathalazi amadoda I'm easily tempted and the men lie a lot yena ngambele ngihlahla ngiyade singahlala 4 years ngiyaxolisa buchapha bami ngicela-ke ingoma hey samdlovu angazi angeke ngithi isagweba njengoba sithi awusiso kodwa ungani isayini angibona ungani yiso angazi so wena zama uthela uncedo angazi ukuthi ubaba ukuflathele ukuthi ubaba ngiyezwa ukuthi uthanda ipipi angazi baba ngawuthula emnyameni manje wena uthathela ipipi ngokwayo awuyifuna njalo nje awusuthi ufisa ukuthi ngavele kuthola uthatha uzwane imini yonke hayi mba usengelwa ngumntwana nkosi yamakhosi cela-ke ingoma eyi-1 kulezi ngoma ozikhethileyo ukhethile ingoma kodwa wathi ukhetha-ke ingoma wasuqamba kamabizo ezingoma manje amabizo wakoqala ilana ukuhlabela asuka esengikhathaza ukuthi nxa usithi ingoma le engabe ngasakwazi utsho yiphi ake sibone ukuthi yiyo le lapho buchapha because kulabo ekhaya uthi ungabe usithi ubona ekhaya laba esplash yini uthena ngitshela ingoma ethi ekhaya kumbutshe kafanyana ngazi ukuthi ukhuluma ngayiphi mana sibone tudele ingoma yiphi ngidinge ekhaya ukuthi singathola ekhaya kumnandi yini ekhaya kumnandi ayivuli ngabona kunjani ngiyakutshelela ukuzeni esplash uthole 1 esplash maybe Chao Peacock ngokwakhe Chao Peacock ngokwakhe naye esplash ngithoba-ke yakhwaqaza I was a
ingoma vela ke ku Peacock ingoma vela ku Splash ngoba sithi Peacock. Yeah. Album elana Crocodile. Kodwa mbala ke le emfitshane. Ngiyakubelela ke thisa mina bengisebenza kwenye hotela koBulawayo. Usuyazo ukhohle umnyaka ka2003. Angamila kwafana ke eRainbow Hotel. Ngase ngithatha ke amapicture, ngithatha ke hotel. Ngalandwa ke ngabantu abayehle emotweni 4x4 bengu2. Asompama ezincane lezi bengikhahlela bangiqamula ke lamazinyo bethi membathatha ke ipicture. Ikhamera yami le yayinyokuzathela ke mina njengomuntu othanda ukuthatha amapicture. Bathi bayichelela phansi yafa. Bambuza ngithunywe mbani. Ngathi ngithunywanga kodwa ke ngagcina ngihanjiswa ke UBH lapha sengilime kakhulu sengichama igazi. Ngidabukile lana abantu ke yazana babotshe lamaphosa ayala athi izandla zabo zithatha ukuthi ke babophe bangibophe. Ngikhathazekile Dawuduna ngilezinyalo yimusamu Ndlovu. Abantu abazobachaya umuntu ke sesithi umusamu Ndlovu. Abantu abazobachaya umuntu kabuhlungu kangaka. Bazobachaya umuntu kabuhlungu kangaka. Nkosi yami. Siyabonga ke khona ngapho kena kade izwe lakho bani uthi uThimeni elizwe lakho elinye lithini Thimeni lokho siyakwazi we experience with that shame for it shame but ucela ke ezinye zezingoma ezilandelayo ucelile ingoma zabaningi into lesibhoyile ukuthi abantu bokuchaya umuntu ozomqanga nomhlathi shame baba. Yeah, banjalo bona. Banjalo they are above the law anyway. Ngicela ke ingoma ubona ngani nganijabulisa ikakhulu ezakudala. Ngathola ke platform 1 uRingo uShawala izimelo uMtukuzi ngibona ngani khona la. Mana kule. Shawala Rhythm feature uMtukuzi and DJ Tira. Ngoma yakho. Bala, Patricia, hey, Aibo, Akumakumika, hey, Bo, I'm not Kutsulika, hey, Bala, Patricia, hey, Bo, Yafona, Atopa, I'm for Nella, Mama. Koninda bebalulekile bengicela ungishayele ucingo inamba yami uyayazi inamba yami unayo nje Koninda bebalulekile bengicela ungishayele ucingo inamba yami uyayazi inamba yami unayo nje Koninda bebalulekile Ansaboni Simabano Buddha, Kuzigira Renyura, Lagamirira Phone, Anjazona Mushi, Simabano Buddha, Kuzigira Renyura, Lagamirira Phone, Anjazona Mushi, Pagove, Bano Nura, Kuzigira Ribude. Mirira phone, oh, Anjazona Muje, Anjazona Muje. Ngoma ke mnandi kakhulu vela kuShawala Rhythms. Hello Oliver Mtukuzi lo DJ Tira. Ingoma ke ethemba koyikholisile khona ngapho ke wena Thimeni. Mona lisenqube nguye ke namhla esivala ngayo unjani? Mona lisenqube. Kunjani abokhona? Uthi yena Mona Lisa Ncube ke ukhumbula ke isikhathi lapho kwafika khona wafika laba esebenzela khona kwabuya ke aba armed robbers
oyi-1 wakhona wasemthatha wahamba laye wamabdakta wamfihla bamusa kakwazi ukuthi babembopha ikhanda wasebetshela ukuthi bafuna ke imali umnyaka lo bungamnyaka ka-2023 bangigcina khona le bathatha amafoni number ezihlobo lo mnikazi weshophu bathi khona nxa ngabanika imali abangekele then omunye ngikhona-ke waseqasa ukuthi-ke angibambe engirepa khona ababengigcina khona ngahlala amalanga ayi-7 lokho bengenzi lutho lokho besithi bangibulala batshele ukuthi ngifilime bangifaka ifoni ebusweni bathi ngikhulume ngapha ngase nginamanxibanxiba kuthe kunjalo-ke tshisa baqalisa-ke ukungigengirepa lokho behlezi khwapha bethi nxa bangabisanga le 200,000 rand abangekele azange batshele amapholisa laba umnikazi weshop wathula wathi zwi kuthi wayilandela ukuthi mina ngiyi-foreigner bahlala-ke kwazi kwathi after sokulanda 2 months omunye wabathi madoda la kula mali ephumayo simele nsidlo omunye wathi asimbulale so lona wayelala lami sithi uyangikholisa nguye lo wayegcina ngani semprotector ngabonke babelala lami ngaleso sikhathi kuthe sokunjalo ngenye intambama bamfaka-ke emoteni bangivala-ke amehlo bafika-ke bangidampa-ke estreetini only to discover I was already pregnant. Umntwana wazalwa ngoba lapha esibhedlela bayala ukunika amaphilisi ukuthi basikhiphe isisu bathi bakhiphe isisu ilanga 2 months so umntwana-ke ukhona as a result of i-rape milaye-ke tshisa umntwana lo ese-South Africa ngisela msebenzi umntwana ngamusa-ke kumama uyabuya kodwa uhlala-ke lo mama ekhaya angimazi ukuthi ngakobani lo mntwana angeke ngikhohlwe isehlakalo sami i-trauma engihamba kuyo for over 2 months yethu umlungu wami lo ngamsebenzeli ubaba lo ngase ngihamba kuye wathi yena angasafuna ukuthi ngibuye ngoba ngilomnyama wami cela ke ngitshale ingoma siyabonga bakithi thanda uvalesela ke ubhongisi-ke ubongane bese uhlelo ngisakhumbula yeko kayize masinyane la osikuchayele le ngoma-ke uyabe uyikhethile siyachaya silazo zonke lithi wangikhetha ingoma ezifananayo ngoba kutho ukuthi siyezidumilele likhetha 1 ngoma nasi-ke ingoma ethi ngikuchayele yona esencane siyavala ngayo mvalisela ke bongisi bongane igama langezo Jesus Sibanda. Till next time, bye bye. Ngisakhumbula sizolibona.